Acara ini disponsori oleh Pamirsa Pengelimbakan COVID-19 Nasional Kauningin Tedun. Raris ring tanggal roras September, wilangan kasus harian mewali mungguh ring penyiuan diri. Indik kewentenan pasien seda wenten dasan diri. Wilangan inucap nincap saking rahina sedurung nyane kantos lulas diri. Lianan punika pawohan pasien COVID-19 sanikena ngelangkungin wilangan kasus anyar inggih punika kantos tigang talian diri. Anutin data Kementerian Kesehatan nyinayang pawohan kasus COVID-19 kantos yu ulung ngatusan diri. Selantur nyane pasien kena langkungan tigang tali sama sandiri. Asa punika taler kewentenan pasien seda wenten pitulas diri. Selanturnya nih wilangan pasien COVID-19 ane kerawat wenten langkungan tigang dase talian diri miwah suspek langkungan tigang talian diri. Dia Dewi Bali Pos Muningayang.